Shubor nakaslem jong unongsan hima. Upaib nyandros imyong ubade usiem kahima maharam. Ule thu bay kakam jong gishnong maupat long pleng. Kadang ha bagajing bishar kami Meghalaya High Court. Haba pensyai halot gishnong maupat long pleng. Upaib nyandro ule thu bahakapor balong CM uba HS jela. Lathung ye one man tribunal ban bishar ye kihima kibay kani pun. Ule thu ba uba pensyangan NCM ubade deputy CM ka KHEDC. Ubabat ekatnat ilaka. Ula pharai jubor ye one man tribunal. Baka maupat long pleng kahap ha upud usam kahima bhawal. Ule thu biang haba kahima maharam kalau ujor syaka executive committee kamshim lapdiang namar hangni ladon uba PNCM kemu deputy CM kumta kahima kalahap ban ujor syaka ying bishar badan buram ke Meghalaya High Court. Dokumen sibun Pak Iem nandro. Dis Iem juga hima maharam mah. Tinggi kuat banyak keran berpihak lo tu ka hima bawal hima maharam hakasnong tropleng mapai. Ti kalau dan kajing mi hang ni kisngi. Ti pi pencalam Pak Iem ya kan ka jing mi. Hi kene ka mapai. Ka ordinary ka mapai. Hoi. Ka snong ka ba lawan snong la wan thau snong da kidreu jo hima maharam. Kaba don ha mentang ha jerong itu saya jerong jo tu ka badan mentang ka trompleng. Hoi. Atar por bercuam badan surok. Te hadin melawan ke surok hasnam kat nespa san pusan. Ke surok mau pelang balat ke birut. Te atar por ki beliau jungi nak tay na mau pai ki walian no Indonesia. Oh, hata kapor mod bagi simbak kadai katolong jong kawai kawa duit. Mat kata katolong pleng. Hoi. Kawa pleng. Te adu betak sa jer tengno katolong pleng. Te original lagi kadai na mopai iwan. Te ngi pat ngi bat kata kateng mopai tong pleng adu betak. Te kala ka jisar ya takisnong tong pleng na mopai tong pleng. Nado kisnam kamat nado kita kisnam mawan kesok nes pasan pesan ter kamat bak ajik tur masnong tu menteri kedai dos maharam bat pensyai ta kalau ba hakisnam khat nes pa nyufusau kadon ke election sim hapo imam maharam ba din baula khlad no sim barim. Te abnai Julai jong khatnis pa nyufsau. Te kalis lade ki electors kamat kalau kum kala tror right? Hoi. Tiga kalis tu elector ka ba hap approve naglan social. But kawai ni kita kalau ba pingdro snaitang udu menteri jo ka trompleng. Jo katolik so kareba ka trompleng. Hoi. Amar ba dang tak por padan guna ino sa snong te kia klomlan yang ba tu we menteri tak artli snong reba ba tromplek tak por te kata ka sakhi ka sai ba ka mapai tromplek ka snong ka jong ka hima maram o hima maram Hoi. te next tapat laban kau lengkot suatu kata ka jing ikam ijisim na ikam leksasim. Hoi. Hakasnam khat naspa kena thau bagela sim manga. Khantaro udah ju menteri mopai tu pleng. Upingros naitang balong o menteri jong kata mopai tu pleng. Te walong no jisim batapor. Wala appropriate council. Ni ka apor junga jasa juga kalau ba. Kam don kalau jai kalau hado kasnam khat naspa kena punyo ba kami ko hura ba kiwan ban hura lang diki bawal hak jilam jo ba persngan kum deputy sim batapor bakla. Hoi. Te wila ban punya hima daga ba wan kene ye ki pot kisam tapot po ki stok tau juga hima jungi. Hadu bapak trompleng, hadu no thamai do sau, hadu balat.
But hadin ketukan di por ke la bun snam kata ke redosauro boleh notma redosauro muta te kila ia ko ngo sia bawal le muta ka wan thapat sia po Imam Haram amar ko dei jo Imam Haram Hoi. wei pat balat bo presiden tu por wo tausno mi bet snam arjar saure wan tausno wan pempai ke balat wan tausno penden nakni kemudian kepat juga senang balat. Dia kata merba, kalau susah kut kita ngil challenge bet, ngil cepat. Mat kabor besar kabor bandrai kadai bet kas tumti juga diskursul. Jadi kami kerja hima kerja pot kerja sam. Dia kasakut apa ke tumti diskursul. Dia berjaga lama. Harusnya kendai po nyau. Kadi kesin pendukung kebal bawal waktu rumah senang po trompleng. Hoi. Asnam penyo. Padahal kata tertar kami guru-guru bat kamtam ahden ba bersengaja ulah kelalong nak kumbu MLA MDC itu por de ini senam arjar neng. Tinggal nak yobor ban guru-guru ban kelibor. Tentu. Kata kedai keba kamtam hak ini ki senam bumunta arjar lalu arjar kat kendai terter ba kajing pen interfere lene keba waktu kelar ni keputusan juga Imam Haram lalu ke kapser kadar po Imam Haram kamdai tang ni ketuk trompleng mau trompleng ada balat mungau Hoi. dari kamtam ke sosempel sosempel lele hausnam area kat nyau usnada kata ke bil ke ba lawan council hausnam area kat kendai lepas ke council ke bil bura bersen ke sosenter ban sna an ke pang tak sosenter Hoi. Andrei hata por bakila pa pada perubahan po government lembaga DCA tengi challenge sebagai kita itu kang baca po DCA but I kopi kita itu kang ni gubernur marba DCA kemudian bahkan leceh gubernur ni for asan de kalau sangat kata harusnya baca kendai kita kerja itu kang jungi but kalau DCA ke ai kerja itu macam apa ke jawab sekali hima jungi mana orang bayar dia kam alam nang yo ya kerja ka jing menjur nak lihat Imam Haram ini melabur lagi lagi jungi. Tapi kata kalau ya, kesan harusnya ada apply. Bapa sekarang berladon ke bor kemudian siam. Tu lagi ben yalam lagi siam beberapa bagi kastum tujuh. Ben lagi pa asan aku benar. Ya kata ke bill ben perlu ke act. Kemudian kita kue ki at jom ki bil jo kue Himalaya jo sel kan. Hoi. Kue kita kadai ka at ka bil 2019 juga sosper Imam Haram. Kaba ki amen ya ka principal act jom ka 2006 juga Imam Haram. Ka act jo Imam Haram. Te awak jangan pulai, kita ayo kata, bapa saya gubernur, bapa long ani, kalau dia keat 2019, juga sosper. Hoi. Ada tu keat kebat tamula kalau bah, amen ya ke, menyak juga Imam Haram, kadba kajing penpia ya ki borsensar di tay berok kalau bah, kawai tamula kalau bah, ke menteri oleh rakyat dorbat urang basnong. Kemudian dia versi urang basnong menteri. Kalau kami jak jungi pat, kemarin budi kestil stor geladon depan adu nentai. Menteri udah for life. Udah elektor, JSM udah kau juga dua lima. Kalau urang basnong udah for 5 years. Kalau peniar kata, siapa kata ya kita basnong suspend dari
kim sawi marule mastar juki Misalnya, tu. Tapi dia kata, ni immediately ni challenge, apa ikut? Ada fly. Challenge ba ikut, but dia kata te empat orang ini marbadu bentar kadang siapa ikut, empat ai kerai. Lakin ala kelapan ki syokos ki comments na social nangi kelak kelapan. Tigila ada lah kata lah kelak ada kolek. Ya kita ki syokos ki comment. Kendari kesas tangban hearing berbenrai. To, kani ka papai trong pleng pat. Kaji penhuri hura kalomba. Ka sosial duduk kopor jomba acha sela long CM topor. Urwara ya ka company kamba deban bu da uto one man tribunal ban bishar ya kide ki put sodong jo ki himagwi kajia. Bordoris jo ki himagwi kajia. Hoi. Tapi kapten hadu kena por bumta por presiden sim kabu yata, but ia kena kam mau petrol plan, lara satu kasaku tu tribunal. Pada por presiden uparai, farai in favor of Bawal. Hoi. Laga tadi ia ka klaim jungi ki maram. Dia mending apel support ke estimati ro in charge ilaka. Deputy CM. Ma. Hoi. Kerana mereka pernah satu itu, Deputy CM buat dismiss bagi apel juga. Jadi kata tinggi apel ni apel kita sebuah ikut. Kita kat kam apa tu plan sakut sebuah ikut. Tapi kini ki bro juga marah ngamtip kada ki jung percet percakapan jung percaya jung percakapan betul CM. Benda por ki julai itu. Tapi kata insiden yang berjaya ini sendiri. Na suspek berkata kata, bagi syulit kendroi berngam baca keberjungi, kemudian so don bok don tu samla jungi belum menteri tahu don bok kalau no. Hoi. Itu don bok ham jai ba jingai, tapi berapa kontrol mau kumat ba ka yaj. Tapi je pen bor kembali lagi Bawal. Tapi yaj bersahabat. Mentah kalau kena siapa ka ikut bagi ketua jingjia ke ba menhagane ba fiala ia record le fi po media ro Hoi. gila file ro po ikut gila inform po ikut ketua jingjia ke ba kan rai ka kot ke mla mendong ya mentah barbar dak sakut po ikut Meno village sah ikut. am ikut nadu no senam balade Hoi. arjar polai gila file po ikut nyapil nadu bala dismiss sia ka apel jungi de po ka stemti Hoi. hang jilo dukti siam jo Bawal te ni file baju po ikut but ikut la pedang ka apel jungi tendre hadu tang sakut po ikut To tingi ko man yu sai takata hin mar pi ong ap hai ikut tingin sa. Ya kan membuat pi PM andala yo ya ka jawab na ikut ne. oi tu ta Tang kata ko besbon pa. pada sakut po ikut dengan melawan oi Hoi, kata ka di sa hoi. oi Deklush pun pa ya ka jing pensai jong pi ngai pet ba baro artli ki himakin yo jing sai lang ba kan ka. to boleh firu Ai to PM ta.